салом бинандагони азиз, дар суҳбати мизи гирди радиои озодӣ мо натиҷаҳои ширкати варзишгарони тоҷикро дар бозиҳои 19 осиёӣ дар шаҳри Ҳанжоуи Чин баррасӣ мекунем. бо ин мақсад ба студияи бахши тоҷикии радиои озодӣ дар шаҳри Душанбе масъулин ва мутахассисони варзида даъват шудаанд. ва ҳоло дӯстони азиз, меҳмононро ба шумо муаррифӣ мекунам. муҳаммадшоҳ Абдуллозода, дабири кулли Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон; Маҳмуд Абдуллоев, коршиноси соҳаи варзиш; Мансур Муҳиддинов, довари дараҷаи байналмилалӣ дар риштаи бокс. хушомадед меҳмонони гиромӣ. чунон ки қаблан хабар дода будем, варзишгарони тоҷик аз бозиҳои 19 осиёӣ дар шаҳри Ҳанжоуи Чин бо 7 медал, 2 нишони тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ баргаштанд ва 3 медал ба ҷудо, 2 медалӣ ба бокс ва кураш мансуб аст. хуб, нахуст аз оқои Абдуллозода хоҳиш мекунам роҷеъ ба иштироки варзишгарони Тоҷикистон дар ин бозиҳо мухтасар маълумот бидиҳанд. бифармоед. ташаккур. сараввал мехостам изҳори сипос бигӯям барои даъвати шумо барои таҳлил ва натиҷагирии ин чорабиние ки дар сатҳи баланд баргузор шуданд. ва ба маълумоти шумо бори дигар мерасонам ки дар ин бозиҳо нисбат ба бозиҳои гузашта теъдоди зиёди варзишгарон, яъне ки 2 баробар зиёдтар сафарбар гардиданд ва ҳайат бо сару либоси ягонаи варзишӣ ки пурра иборат аз 21 навъи либос таъмин гардиданд ва Кумитаи Миллии Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкории якҷоя бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияҳои миллии варзишии дахлдор тавонистанд ки бо як омодагии муташаккилона ба ин бозиҳо сафар кунанд. ва албатта мо тавонистем ки дар ин бозиҳо ки 18 намуди варзиш сафарбар карда шавад ва дар бозиҳои гузашта бошад 16 намуди варзиш ва дар ин бозиҳо чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, мо 7 медал ба даст овардем ки нисбат ба бозиҳои гузашта 1 медал зиёд ва агар аз рӯи сифат гирем 2 медали тилло, яъне ки сифатан ҳам бо сари баланд мо ба ватан баргаштем. ва дар бозиҳои мазкур ин варзишгарон талош карданд ки умедҳо буданд ки бештар медалҳо ба ватан баргарданд, вале дар умум ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ширкати варзишгарони тоҷикро дар ин бозиҳо ман қаноатбахш мешуморам ва изҳори ташаккур мегӯям ба федератсияҳои бокс, ҷудо, кураш ки тавонистанд бо як омодагии муташаккилона раванд ва дар ин ҷо медал биёранд. вале ман дар баъзе намудҳои дигар, масалан ки мо мунтазирӣ доштем ки дар намуди гӯштани тарзи озод медалҳо ба даст биёрем ва ё умод доштем ки Тимур Раҳимов ки дар радабандии ҷаҳонӣ рақами 1 буд, медали тилло мегирад ва мутаассифона ки вақте ки аз лат хӯрдани дасташ вай натавонист мутаассифона ки медал гирад ва мо аз Баҳодур Усмонов мушзан умед доштем. Инчунин Воҳидов Асрор ки бибинед чӣ қадар маҳорати хуб нишон доданд, вале бо сабаби боз ҳам ҷарроҳӣ гирифтанаш, яъне ки бигем лат хӯрданаш аз бозӣ, яъне ки аз мусобиқа ӯро гирифтанд, намонданд ва аз инҳо умед доштем ва ҳамин ҷанбасти умумӣ буд ки ман фикр мекунам ки баромади варзишгарон хеле хуб буданд. ташаккур. назари шумо оқои Абдуллоев ба натиҷаҳои варзишгарони тоҷик дар бозиҳои 19 осиёӣ чӣ гуна аст? ташаккури зиёд. чихеле ки ҳамкасби мо дар ин ҷо ишора карданд ки дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқоти бонуфус, яъне ки натиҷаи хуб аст. ман андешаҳо надорам ки натиҷаи хуб аст ва чихеле ки гуфтанд ки мо имконияти зиёди боз дар дигар риштаҳои варзиш доштем ва аз рӯи таҳлил ва аз рӯи таҷриба ва мусобиқаҳое ки қаблан ки гузаштанд мо медонем ки дар риштаи каратедо, яъне ки дастовард доштем, дар риштаи гӯштани тарзи озод ки қариб ки дар чанд бозиҳо мо соҳиби медалҳо доштем. хуб,
و دیگر نمودهای ورزش هم امکان داشتن که در این مسابقات یعنی که صاحب دستاورد گردن و من پیش از همه قید میکنم که نمود گوشینی طرز آزاد و یونان نوریمی که این نمود باید که باز یک مورد بررسی یا که یک حسابات یا که همین برآمدی دسته متأخر باید که یک بار دیگه بررسی کنند، چون که ما در آینده میتوانیم یک بار دیگه راه افتاده نشوند ورزشکاران ما میتوانند که در همین مسابقات بازی اسیبی صاحب مدال گردند، چون که در قبلا بازی ها ما مدال های زیاد داشتیم در همین رشته و امیدهای زیاد داشتیم. و از روی که چقدر که شما گفتید که نتیجه ها چطور هستند، من فکر میکنم که نتیجه ها همون شماره که 7 مدال گرفتیم، دو تاش منصوب طلا است به رشته جودو و بوکس. این خیلی دستاورد بزرگ است، چون که ما میدونیم که رشته هم بوکس هم رشته جودو قبلا هم در مسابقه هایی که در چندین مسابقه های بین المللی میگذشت آنها صاحب همین دستاوردها بردن و همون زمینه هایی بودن که امروز توانستن که در همین بازی های آسیایی و همه امیدها داشتن که مثال مدال های زیاد در رشته بوکس و رشته جودو می شود و همین شد در نظر من. و من فکر میکنم که برآمد ورزشکاران تاجیکستان رو قناعت بخش حساب میکنم. تشکر. آقای محیدینوف، شما درباره نتیجه های به دست آورده مشتزن های تاجیک چی اندیشه دارید؟ تشکر زیاد استاد که مرا در این برنامه خوب دعوت کردید. بسیار شاد و خرسندم که با چنین استادان متخصصان در هر یک در ساحه ورزش و شما همچون استاد و در ساحه ژورنالیستی من با شما واخوردم باز در یک میز نشستم. تشکر زیاد. درباره نتیجه رشته نمودی ورزشی بوکس من چی گفتنی هستم؟ با فکر من این خوبترین نتیجه است تا حالا. چطوری که شما میدونید 17 سال پیش چنین نتیجه رو ما نشان ندادیم. خودی 17 سال پیش سال 2006 در شهر دوحه شاهیگری قطر نماینده فدراسیای بوکس و اشتراکچی بازی‌های آسیا در دوحه جهان قربانов صاحب مدال طلا شد. مگرم در آنجا ما دیگر یگان مدال نداشتیم. حالا به نظر من این خوبترین برآمد است، به خاطر از اینکه باز یک مدال برنجی به دست ما آوردیم. باز فکر من است که این بانو، این دختر و نه فقط بانو و ورزشگری تاجیک است میجگانا самадова میتوانست نتیجه بلندترین رو به دست آورد. مگرم شخصا فکر من است، منم داور هستم، در بازی نیم فینالی او نباخت. فکر شخصی من او راوندی اول رو و راوندی دو رو برید. باز راوندی سوم نزدیک به مساوی بود، مگرم فکر شخصا من که کمی خوبتر بود. خیر است، هیچ گپی نیست، هم نتیجه به نظر می رسد که خوبتر است. باز از طرف خود من چی گفتنی هستم؟ این نتیجه بزرگی که به دست ما آوردیم به خاطر چی شد؟ شما میدانید که از 1 январи سال جاری سال 2023 راهبریت فدراسیای بوکس تاجیکستان تغییر یافت و سرداری فدراسیای بوکس تاجیکستان محترم میرزوعلی کومил ҷумахон шуданд ва аз он вақт ман худам ба чашми худам дида истодам ки чӣ лавозимот чӣ лозим аст барои варзишгарон ҳама вақт ба амал мерасад. шумо худатон бубинед се машқҳои дастаҷамӣ дар хориҷа гузаронда шуданд ва ман дидам ки варзишгарони мо хуб тайёрӣ диданд ва чунин натиҷа ба даст омад. ба таваҷҷӯҳи бинандагон мерасонам که ورزشکاران تاجیک بار 8م در بازی‌های آسیایی شرکت کردند و بیایید همراه مهمانان عزیز نتیجه‌های آنها را در اینجا بررسی می‌کنیم. سال 1994 در هیروشیما ژاپن 2 مدال برنجی گرفتند.
سال 1998 در بانکوک تایلند به مدال ماندند. سال 2002 در پوسن کره جنوبی 6 مدال، 2 نشان نقره و 4 برنجی به دست آوردند. سال 2006 در دفعه قطر 4 مدال، 2 طلا و 2 برنجی گرفتند. دلشاد نظرف در کروس اندازی و جهان قربانوف در رشته بوکس مدال های طلا گرفتند. در واقع بسیاری ها بعضا در رسانه های خبری من میخوانم یا میشنوم یا از زبان همکسبان خود و بعضی متخصصان میگویند که بار اول ما 2 مدال طلا در یک بازی های آسیایی گرفتیم. 17 سال مقدم یعنی سال 2006 ورزشکاران ما در دوحه قطر 2 مدال طلا به دست آورده بودند. بعداً سال 2010 در گوانژوی چین 4 مدال، 1 طلا و 3 برنجی گرفتند. سال 2016 در اینچخان کره جنوبی 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. و نهایت سال 2018 در اندونزی 7 مدال، 2 نقره، 5 برنجی گرفتند. ولی بعدتر مدال نقره امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن تا 90 کیلو برای استعمال مواد ممنوع شده بیکار کرده شد. همین خیلی محترم عبداللهیف، به همین منوال، به همین طریق تاجیکستان در بازی های آسیایی تا امروز همگی 34 مدال، همگی 34 مدال به دست آورده است. یعنی 6 تاش طلا، 7 تاش نقره و 21 تاش برنجی می باشد. آقای عبداللهزاده، شما که در هیئت ورزشی تاجیکستان در چندین بازی های آسیایی شرکت ورزیده اید و امروز درباره نتیجه های این بازی ها که ما صحبت میکنیم و شما رو در اینجا این نتیجه ها قناعتمند میکند گفتید، ولی بعضی نمودهایی بود که با چشم انتظار بودیم از ورزشکاران از این نمودها مدال نگرفتن. شما سبب این رو در چی میبینید؟ بله، خیلی درست قید کردید. امروز ها شرایط نسبت به سالهای گذشته برای تأمینات های مادی و تکنیکی ورزشکاران خیلی بالا رفته است. حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوصا رئیس شهر دوشنبه اینقدر توجهی بزرگ دارد برای کمک ورزشکاران و یعنی که با یک تیاری خوب سفر کردیم و با همه ورزشکارانی که اگر غالب می آمدند وعده داده بودند که با کسی که مدال طلا میگیرد 3 حجرگی خانه 3 حجرگی و نفرانی که جای دوم خانه 2 حجرگی و نفرانی که جای یکم 1 حجرگی. این فکر میکنم وعده و دستگیری های بزرگ بود از جانب شهرداری ما محترم رستم امامعلی و عموما برای آمادگی ورزشکاران هیچ مشکلی نداشتند و هنگام سفربری روسیه ما از همه ورزشکاران امید داشتیم و چطوری که شما قید کردین بعضا نه تنها شخصا من، تمام کارمندان کمیته المپیک، کارمندان ساحه ورزش و مردم انتظاری داشتند که از نمودی بوکس مثلا ما میخواستیم که 4 مدال بیاریم به دست و ببینید که در دوام بازی ها یعنی که به دست نآمدن مدال از جانب بهادر عثمانوف که در چمپیونات جهان مقام 3 داشتند و یا اینکه خیر این وحید و فصل خوب هنرنمایی کرد، ولی این با سبب باز هم گفتیم که یعنی که لط خوردن، یعنی که این رو از بازی گرفتن نموندن که رقابت کند و این چونین ما راستی گپ انتظاری داشتیم که از نمودی فدراسیون جیجوتسو که امروز در تاجیکستان اینقدر در سفرهای خارج می روند، بسیار در چمپیونات های جهان با دستاوردهای بزرگ می آیند و ما از این نمودی ورزش هم انتظاری داشتیم. این چونین فدراسیون اوشو هر 3 ورزشگری که در آنجا رفته بودند اونها قهرمان های جهان بودند. قبل از بازی های آسیایی در قهرمانی جهان با مدال های جهانی سرفراز بودند که ما فکر میکردیم که از نمودی اوشو هم کمش 2 مدال به دست می آید و البته ما انتظاری ما یعنی تیاری ما متخصصان و کارشناسان که سنجیده برآمده بودند از نمود قیقرانی ما امید داشتیم که این
писар дар бозиҳои гузашта медали нуқра ба даст оварда буд. Шаҳриёр Даминов. бале, Шаҳриёр Даминов ва инҳо ва албатта чихеле ки дар инҷа коршиносон масалан устоди мо Маҳмуди Абдуллоев қайд карданд, ин намуди гӯштани тарзи озод ва юнонӣ румӣ ки на танҳо дар бозиҳои осиё балки дар бозиҳои олимпӣ медалҳо ба даст оварданд, яъне замина доранд. инҳо дар гузашта таҷрибаҳои бузург доштанд ва мутаассифона он ду варзишгаре ки зархарид буданд, хеле Евлоев хеле ҳунарнамоӣ хуб кард, хеле хуб кард, вале мутаассифона медал ба даст. ин ҳам буданд он варзишгароне ки мо аз онҳо умед доштем. ташаккур ва биёед акнун натиҷаҳои ба даст овардаи варзишгарони тоҷикро бо ҳамсоя кишварҳо ва ё бо варзишгарони дастаҳои мунтахаби кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ қиёс мекунем. Узбекистон дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ дар бозиҳои 19-уми Осиёӣ 71 медал, аз он ҷумла 22 нишони тилло ба даст овард ва мавқеаш хеле боло аст. Дар байни 5 дастаи беҳтарин ё 5 кишвари беҳтарини зуртарину пешқадамтарини қора ҷой гирифт. ва Қазоқистон бошад 80 медал гирифт ки 10 тааш тиллост. ин даста ҳам дар байни 11 кишвар ҷойгир шуд. Қирғизистон 15 медал ба даст овард, мин ҷумла 4 нишони тилло ва мавқеашон ҷои 18 аст ки нисбат ба мавқеи Тоҷикистон 6 зина болост. ва мо дар бораи Туркманистон гуфтем ки Туркманистон 7 медал гирифт ба мисли Тоҷикистон, вале медали тилло надорад ва мавқеаш поён аст. ва ҳамчунин огаҳӣ дорем ки ҳукуматҳои ин кишварҳо ба федератсияҳо аз буҷаи давлат кӯмак мерасонанд ва шояд натиҷаи инҳо аз ҳамон бошад, ба ғайр аз он ки боз онҳо сарпарастон доранд. хуб оқои Абдуллоев, шумо бигӯед ки дар бозиҳои осиёӣ барои он ки варзишгарони тоҷик ба мисли Узбекистону, Қазоқистону, Қирғизистон натиҷаҳои баланд ба даст биёранд, чӣ бояд кард? ташаккур, бисёр саволи ба маврид. ҳатман ҳар як мусобиқа вақте ки анҷом меёбад, дар он ҷо таҳлил мекунанд ва ҳисобот мекунанд ки дастҳо дар кадом зина қарор доранд. албатта ман фикр мекунам ки вақте он расидааст ки имрӯз бояд ки шумораи иштирокчиёнро ба назар нагирем, чунки қаблан ки мегуфтанд ки муҳим иштирок аст дар мусобиқаҳо. аз ин шуморае ки масалан 300-400 нафар рафтанд ки вақте ки хараҷотҳои бисёр мешавад, вақте натиҷаҳо камтар, медалҳо мешавад, фикр мекунам ки аз ин шумора хубуш ки беҳтар мешавад ки мо ба сифат, яъне ки ба ҳамон намудҳои такя кунем ва аз ин чи интизор ҳастем. на ин ки фикр кунем ки бояд ки раванду барои иштирок худро нишон диҳад. ҳамин чиз бояд ки ҳамин шиёр бояд ки мо шиёра бигирем. ва ба саволи шумо ки беҳтарин мана дастаҳои Осиёи Марказиро мо қиёс кардем ба Тоҷикистон ва ман фикр мекунам ки имрӯз мусобиқот мана дар арафаи анҷомёбист. аз ҳозир сар карда мо бояд ки барои соли оянда бозиҳои осиёӣ, яъне ки нақшаҳои муҳим барои ҷобаҷокунӣ, барои ҳайати ҳамн дастаи яккачине ки дар ҳамон бозиҳои ки дар ҷопон баъди 4 сол баргузор мегирад, аз ҳозир бояд ки қадамҳои аввалро бояд ки мо гузорем. ва бисёр кишварҳо ҳам мегӯянд ки мо аз олимпиада ба олимпиада вақте ки онҳо 4 сол марҳила бар марҳила омодагӣ мегиранд, бояд кишвари мо ҳам аз ҳозир ба масалан дар сатҳи болои мисол кумитаи кор ба ҷониб варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки кумитаи миллии олимпии федератсияҳо бояд ки ҳозир нақшагузорӣ барои 4 сол минбаъда аз ҳозир гузаронанд, на ин ки 1 сол мондан. бештари ҳамин мусобиқаҳо мешавад ки мо 1 сол қабл аз мусобиқаҳо ки 6 моҳ аз мусобиқот баъд дар масалан бигем ки омодагию баъд дар даводаву
با دیگر کارو مشغول میشیم که اینو درست است. باید که در 4 سال باید که ما مرحله بر مرحله و تحلیل کنیم هر سال که در این سال ما چیکار کردیم، در سال دوم، در سال سوم و در سال نهایی که مثلا قدم به اشتراک است باید که ما از همونجا نتیجه گیری کنیم که چی باید کرد. و برای همین بسیار کشورهای مثلا آسیای مرکزی ما ببینید که ما از قزاقستان، ازبکستان در یگون سال پیشرفت نبودیم، نه که از جمهوری قرقیزستان در پیش بودیم در بسیار نمودهای ورزش. امروز میبینید که اونها شمارهشون با 15 شماره مدال های طلا، نه که در همین یک مسابقات بازی آسیایی، در دیگر مسابقات هم همین خیلی، در المپیاد هم همین خیلی. ببینید که در رشته کشتی آزاد گوشین مثلا یونان رومی ورزشکاران ما پیشرفت بودن. امروز ببینید که اونها صاحب مدال طلا گردیدن و از همین خاطر من فکر میکنم که باز دیگر مثلا کارهای نقشه‌گذاری است که اینو باز فدراسیون وابسته است. باید که در یک جایی با همون حداقل امروز ما میدونیم که در مثلا بوکس خیلی ما پیشرفت داریم، نه که دسته یکچینی بوکسچیان ازبکستان مثلا خوبن، در جهان پیشرفت هستن. ما در یک جایی با اونها باید که در دست جمعی و مشق‌های دست جمعی مثلا در رشته زودو، در رشته مثلا دیگر نمودهای ورزش حداقل با جمهوری همسایه در یک جایی باید که هماهنگی کرده آمادگی گیریم. و با دیگر کار نقشه‌ای هستن که باید که ما اونها رو باید که طبق با در یک جایی با حکومت، با کمیته کار با جمهوری ورزش، با مسئولین همین ساحه ورزش باید که ما موردی بررسی قرار داریم. همچنین کمیته ملی المپیک. بله البته. تشکر. و یک دستاوردی خوب در بازی‌های 19 آسیایی در هنگژوی چین این دو راهخطی ورزشکاران تاجیک که اولین است و بازی‌های در پیش ایستاده تابستانه المپیک در پاریس فرانسه می باشد و هم هر دو در رشته بوکس، یکی میژگان سمدوه و دیگری دولت بولتایف صاحب راهخط شدند و این خیلی دستاوردی بزرگ است. و از نگاه شما آقای محیدینوف، برای آن که در همین رشته بوکس ورزشکاران تاجیک نهایت در بازی‌های المپیک پاریس 2024 مدال بگیرند، چی کارهای فوری را باید به ثبوت رساند؟ تشکر زیاد برای سوالتون استاد. فکر من حاضر اکنون بسیار وقتی مشکل می‌بیاید این تئوری خوب باید ببینن. وقت است اینالی خودتون ببینید. شما قید کردید که دو راهخط پیدا شد. من بسیار شاد و خرسندم. شخصا من بسیار شاد و خرسندم به خاطر از اینکه شما میدونید که از اول مسابقه رشته جودو گذشت. باز پس از اون که در رشته جودو من بسیار شاد و خرسند داشتم که هم مدال طلا، هم مدال نقره، هم مدال برنجی به دست آمد. باز منم شبو کمتر ناراحت خوب میکردم و فکر رو زیاد میکردم. باز میدونم که نه فقط من سرمربی دسته و همه مخلصانی و متخصصانی رشته بوکس در همون فکر رو بودن که وقتی که این نتیجه به دست آمد بسیار شاد و خرسند شدم. اکنون چی لازم است؟ با فکر من حالا از همه مهم چیز سیستم کاری فدراسیون بوکس تاجیکستان خودتون ببینید روز به روز، ماه به ماه خوب شده رفته ایستاده است. اگر در یادتون است یک سال پیش، باز 2 سال پیش من چندین مرتبه در اینترویو میگفتم که سیستم کاری من میدونم که در دور شوروی بود لیکن تا حالا گم شد. اکنون من شاد و خرسندم که سیستم کاری هست و روز به روز خوبتر شده ایستاده است. من باوری دارم که چنین سیستم دوام دهد. نتیجه رو میدونید 100% گفتن. من میدونید خودم ورزشگر بودم. زمانی که تو بسیار گپ میزنی که تو 100% نتیجه نشون میدی، این یگان کس نمیتواند پیش بینی کردن. لیکن من آرزو امید دارم که بچهای ما، ورزشگرای ما، بانوان و مردان
шумо медонед ки боз ду мусобиқаи интихобӣ мо дорем. Якумаш мегузарад дар Италия соли оянда, дар ҷумҳурии Италия соли оянда моҳи феврал, ва дуюмаш охиринаш ин мусобиқаҳои умуми ҷаҳон ки дар он ҷо нафароне ки натавонистанд роҳат гирифтанд ба бозиҳои олимпӣ дар он ҷо шонси дигар доранд. боз охирон мусобиқа дар шохигарии Таиланд дар шаҳри Бангкок охири моҳи май аввали моҳи июн соли оянда баргузор мегардад. ман умедворам ки боз як хубуш ки чанде ки зиёдтар бошад хубтар, лекин ман фикр мекунам агар ду се нафари дигар пайдо кунанд роҳатро, ман бисёр шоду хурсанд мешавам. ва акнун чӣ дар кор аст? Акнун лозим аст фақат тайёрӣ, машқҳои дастаҷамӣ. бо шумо пештара хуб қайд кардед оқои Абдуллоев ки ҳозир масалан мо давлати ҳамсоя дорем Узбекистон, онҳо дар риштаи мо нафарои аввал ҳастанд, дастаи аввал аст ки дар умуми ҷаҳон онҳо пешрафтанд. мо бо онҳо машқҳои дастаҷамӣ бояд гузаронем, тайёрӣ бинем, ҳамкорӣ кунем ва дар оянда фикр мекунам натиҷа албатта мешавад. ташаккур. воқеан ҳам федератсияи бокс ва ҳам федератсияи ҷудо баъди ба ин федератсияҳо интихоб шудани роҳбарони нав хеле фаъол шуданд ва натиҷаҳо ҳам чашмрас мебошад ва дастовардҳои онҳо дар ҳақиқат зиёд мебошад. бале, марҳамат. мансура чиро илова карданистам ки вақте ки дар қабл аз ҳамин мусобиқоти бозиҳои осиёӣ фестивали умумиҷаҳонии донишҷӯён гузашта буд дар шаҳри Екатеринбург. дар онҷо бозичони мо хеле ҳунари хуб нишон доданд ва ҳатто мутахассисоне ки дар Ӯзбекистон буданд, ҳатто ба ҳамин ки Мижгона Самадова баҳо доданд. мо дар ҳамин ҷо мешинем, вақте мухлисӣ мекардем, мегуфтанд ки ин аз бозиҳои осиёӣ медал меорад. ман гуфтам аз куҷо медонем? Гуфтанд тайёрияш хуб аст. ва таҳлил мекардан, медидан ва ҳар як ҳамон вохӯрие ки мекард, унҷо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам буд, дастаи пурқувват доштанд. ва ҳамин мусобиқа ҳам як вай дорад, чӣ мегӯянд, як таҷрибаи хуб метавад барои варзишгар, рӯҳияи баланд метиҳад ки вақте ки дар он ҷо ғолиб ки баромад, ҳам мураббӣ, ҳам варзишгар дучанд бо ҳам хурсанд мешавад, ҳам рӯҳбаланд мешавад ки дар дигар мусобиқот яъне ки теории хуб мебинанд. аз ин лиҳоз Мижгона Самадова хеле баҳои баланд дорад баромадаш дар он ҷо, мутахассиси Ӯзбекистон. ташаккур. марҳамат, бифармоед. ки мавзӯи имрӯз хеле ин мавзӯи ҷолиб аст нисбати дарёфти аввалин роҳхатҳо ба бозиҳои олимпӣ. ба федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистонро табрик мегӯям ва имрӯз кумитаи олимпӣ аз ҷониби кумитаи байналмилалии олимпӣ хабардор карда шуд ки ин ду роҳхат расман тасдиқ гардид ва кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон қабули ин ва иштироки ин ду варзишгарро дар бозиҳои олимпии Париж 2024 расман тасдиқ намуд. ташаккур. ба ғайр аз намудҳои олимпӣ дар бозиҳои осиёӣ ки бозиҳои бисёр ҳам пурнуфузанд, инчунин намудҳои ғайри олимпӣ шомил буданд. ва рости гап аз варзишгарони мо дар баъзе риштаҳои ғайри олимпӣ низ натиҷаҳои баландро чашмдор будем. хай дар кураш 2 медал ба даст оварданд, вале дар ушу ва ҷиуҷитсу ҳам варзишгарони мо дар миқёси ҷаҳон натиҷаҳои хуб доранд, вале мутаассифона дар ин бозиҳо онҳо натавонистанд медал ба даст биёранд ва ҳатто баъзе варзишгарон дар риштаи ушу натавонистанд ширкат варзанд. ҳамин хел не оқои Абдуллозода? бале, дуруст қайд кардед. масалан қабл аз оне ки мо сафар мекардем, мо тариқи WhatsApp, яъне ки як гурӯҳе кушода будем, доимо бо федератсияҳо кор мекардем, фаҳмондадиҳӣ мекардем ва умуман дар бораи ҳамун ҷаласаи техникӣ, чунон ки довар медонанд ё ки устод Абдуллоев медонанд, дар бозиҳои осиёӣ ки мақомаш баъд аз бозиҳои олимпӣ аст, бузург аст, дар онҷо талаботҳо хеле сахт аст, огоҳ мекардем ки шумо бояд ки 3 рӯз қабл аз оғози мусобиқа дар онҷо бошед. ҳамин хел ҳам онҳо ин федератсияи ушу онҷо буданд,
آمدن طریق ایمیل، طریق رسمی خبر دادیم که مثلا شما باید وقتی که نماینده فدراسیون هستین یا که مربی شخص مسئول هستین، شما وظیفه‌دار هستین که در همون جلسه تکنیکی شرکت ورزین. مثلا اگر گوشتین طرز زاد یونانی رومی که پروازشون دیر آمد، از من خواهش کردند که من رفته به جای آنها در این جلسه شرکت کنم. وقتی که نماینده فدراسیون آنجا بود و خبر نداشته است یا دیر کرده است، در خواب مانده است، در این جلسه اشتراک نکرده است. چون که چطوری که استاد عبداللهیف میدانند، در آنجا اعلان میکنند که کی وزنکشی است، کی مسابقه هست، ساعتی چند است. به هر یک رهبری دسته، یعنی که مسئولی نمودی ورزش است، یعنی که کمیته المپیک به اینا خبر داده بود و آنها اشتراک نکردن. یعنی که وزنکشی ساعت 6 صبح بودن، اشتراک نکردن با سببی که خبر نداشتند. ولی من میدونم که وقتی که من مثلا در گوشتنی طرزی آزاد و یونانی رومی بودم، آنها دقیق اعلان میکنن، هر یک ورزشگر نام و نسب، وزن، اینو تصدیق میکنن دست برداشته و اعلان میکنن که ساعتی چند در کجا باید اونجا باید اشتراک کنن. و بعد از که مثال همکار من که داوری درجه بین المللی از رشته باکس هستند، بازی های المپی را داوری کردن، خود میدونند که وزن کشی این یک چوربینی مهم است. وقتی ورزشگر اشتراک نکرد، بعد از این دیگر دعوای قبول نیست. با همین سبب آنها اشتراک نکردن و با که این نمود وقتی که چمپیون جهان داشتن، ما برای آنها تامین راهگیرا و خواب و خورا رو تامین کرده بودیم و من فکر میکنم در اینجا اشتباهی بزرگی بود که ورزشگری ما اشتراک نکرد. مهمانان ارجمند، از شما برای شرکت در میزگردی رادیوی آزادی اظهار سپاس میکنم برای اون که شما به سوالهای بنده پاسخهای دقیق دادید و به شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و همچنین به امید پیروزی ورزشکاران تاجیک در بازی‌های نوبتی جشنی 20 آسیایی که سال 2026 در شهر ناگوی ژاپن برگزار می‌گردد، ما این برنامه خود را، این صحبت خود را به انجام می‌رسانیم. شاد و بردم باشید.